abenshi usanga bitewe bafite n'ukuntu ari abadamu benshi. kandi njye sinshaka ko umuntu ufite umudamu kuko sinshaka ko ababaza umugore we. Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata akurikiranyweho ibyaha bitatu. Yes, bibe byiza kuri mwese mukurikiye Zan TV, reka twizere ko meze neza mwese aho muherere mu mande enye z'isi. Umungu witwa Semuhungu Eric, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatagaje ko dosiye ya Eric Semuhungu yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kuwa 14 Mata 2026 akurikiranyweho ibyaha bitatu. Eric Semuhungu yatawe muri yombi kuwa 9 Mata 2026 nyuma y'ibirego byatanzwe n'abantu batandukanye bamushinja ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ikorwa ry'ibyaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Amakuru atangwa na RIB agaragaza ko akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara no gukwirakwiza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina akoresheje imbuga nkoranyambaga no gukangisha gusebanya. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira yatangaje ko bamaze kwakira ibirego by'abantu barenze umwe ndetse ko iperereza rigikomeje ku buryo n'abandi bashobora gutanga ibirego mu bihe baba barakorewe ibyaha nk'ibi. Yabwiye Radio 10 ati abareze barenze umwe kandi iperereza cyakomeje, urutonde rushobora kwiyongera. Turasaba n'abandi baba barakorewe ibyaha kudatinya kuza gutanga ibirego. Dr. Murangira kandi yagaragaje ko kugeza ubu abamaze gutanga ibirego bose ari ab'igitsina gore bavuga ko basambanijwe ku gahato. Yagize ati abareze kugeza ubu ni abahungu gusa. Dr. Murangira avuga ko igihano gito mu byose Eric Semuhungu akekwaho bimuhamye n'igifungo cy'umwaka umwe, akavuga ko igihano kinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande kuva ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato akurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 yo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu gihe yaba bihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15, n'ihazaba kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 22 akarongo kaberamye 8 akarongo kaberamye 2018 ryerekanye ko gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ingingo ya 34 ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha. Umuntu wese yatangaje cyangwa atumye hatangazwa amashusho cyangwa amajwi yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina binyuze ku rusobe rwa mudasobwa cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga n'itumanaho, usaba, utoza cyangwa uhamagarira umwana abinyujije muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa cyangwa umuyoboro wari we wose hagamijwe kumukoresha imibonano mpuzabitsina abakoze icyaha. Iyo ubihamijwe n'urukiko cyangwa se abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3. Ingingo ya 38 ivuga ko umuntu wese utangaza, wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko bitarenze imyaka 2, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 2. Iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'iyo ngingo budahuye n'ukuri cyangwa bureba umwana, uhamwe n'icyahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni ariko atarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya mu Rwanda gihanishwa igifungo kirenze imyaka 2 kugeza ku myaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 3 hashingiwe ku itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 yo kuwa 30 ukwezi kwa 8 haryo bakwita gute mu Kinyarwanda yo kuwa 30 mu kwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, niko ribivuga. Ngo yitwa Semuhungu Eric akurikiranyweho ibyaha uruhuri agahora ibyaha bimeze gutya. Se ndatekereza ko yakora ibintu nk'ibira. Reka nizere ko rero wowe twabanye muri iki kiganiro umeze neza. Reka nizere ko dukomeza kubana mu bindi biganiro byacu biri imbere.
nitwa Jay. Reka ngusabe gukora subscribe, like, share na comment kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu. Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane wowe udahwema kubana na Zen TV. Peace out.